Кадірлі қонақтар, сізді бүгінгі ұлы байрамында, Исәңгілді ауылының ұлы байрамына рахим етегіз. Хайбулла далахының татлы икмәгінен, қымызынан ауыз етегіз. Değerli ağırdaşlar, gelgen konaklar, sizler için көңілден ağırdaşlar bayramını kutlar bitirер, rühsat etер. Ең бірінші өзіміздің ауылдың мектеп тарихы бойынша таныстырып кетерге тілеймін. Біздің ауыл мектебіне келгенде сіз біліңізше ауыл бетінде 1959 жылда барлығы келеді. Һәм сол жылда бізде башлангыч класс мектебі құлайынды. Һәм онда бірінші оқытушы болып енді Исәңгиле Реният Ғалиуллаұлы болады. Һәм 1952 жылда енді бұл мектеп өзгертіле 7 жылға дайынды. Һәм 1955 жылда онда 3 оқушы енді 7 жылдық білім студентке алынайынды. Қазір онда енді 7 жылдықта директор болайынды Аймұратов Халид Нүкин болған. 1962 жылда сағала біздің мектеп 8 жылдыққа өзгерілді. Онда директоры Усманов Салим Башир болған. 1963 жылда мектеп түрінде қазіргі уақытта онда бүгін де оқыным маған мұқығанырды қазіргі Құдайберді орамын онда 8 жылдар енді. Бұл яңы мектептің директорына 63 жылдарында Мамбетов Медхат Эрматхан болды. 1977 жылда білуізді мектеп түрді осы мектептің директоры енді Атана Батлис Мүдәрисұлы. 1982 жылда енді 2 жылдық мектеп ортайылық өзгертілді. Онда директор енді Ильясов Азат Талғатұлы. Онда 1954 жылдан 2004 жылда енді біздің ауылда интернат болдырылар етінде интернат. Қазіргі уақытта мына бұл мектепке өз күштерін көптіккен директорлардың есеп фамилияны етіп кеткен білейді. Онда Батлаев Ханнан Қазіркелі, онда кетінде Сибагатуллина Венера Үмітбайын қызы, Сибагатуллин Ишболды Исмағел ұлы, Айтбаев Иршат Ғататұлы, Ильясова Мигнол Яудатұлы. 1912 жылдан енді бұл мектепте мен істей бастағанда енді орта білім сұрайымыз қазір өзгердігінде көп білім беру мектебіне енді қазір мектепте біздің бүтәлі ғаналайында 32 оқушы һәм мұнда бек бір рахметлімен өзіміздің район жетекші Қазмұрат Ибраимовқа һәм өзіміздің образованиенің жетекші Юлай Дидарұлы Сиражиддиновқа. Не үшін дегенде, олардың осы мектептегіне бізден ұшындай балаларды тотып келелер. Қазір қарағына күлшігіне мектептерде естері кетер. Бұндай балалар бар мәлі, мектеп бар мәлі. Мұна өзің ағырақтыны конференциялар болып қайттым, семестер болды енді. Мұнда бүті Егет райондан болды, Егет районда әйттен бүті әлі естері кетер. Бұндай мектеп сайбылалы бар екен. Sonuç içinde barıqaları etkim biləyindir. Üdübüdün məktəb söz oturur. Bizim üdübüdün qulda, üdübüdün balları, üdübüdün qulda, ata-sələri yanında bulun. Siz məktəblərə yiberməyik, siz məktəblərə hem barıqlarında etkenler üdübüdün qulda.
Tağla hürmetli avdaşlar, bugün zengisinden, Galiciye bitiminin indi. Herde olsa bugün Türkan bayramımız, avdaşlar bayramını kutlap getirgen, ruhsat etirin. Türkan yılaha öğrengen, toğanlar, ırıgastları yığını, Havnahalar avdaşlar bayramını İslam sınırdan saynar kutlaydı. Bayram olayının avdarıdır, budur kürezik hatılayıp kaldı. Bol sırası melderi, kumulderge dep varman isterim. Unutulmak yakın hatire bulup kalın. Barımızga itenlik kaldık, saklık kovanışlar, yurtlarımızga iminlik, hem muğlak saklık bayram. Mübarek olun. Rahmet olsun. Avdaşlar, men niçin avdaşlar söyleyeceğim? Hele men ölüm bilen kısaca tanıştırıp keteyim, bunda bilmegen kişiler de bardır indi. Men Lidia Kayıpova bolam, Lidia Hakmar şagire, dramaturg, jurnalist. Üfü kalıhandan keldim, üfülü yaşaydım. Hem 1995 yılda şu İtengil'de 2 yıllık mektebine meni Başkurt Devlet Üniversitesi bitkes okutırga verdiler. Hem 1 yıl men şu hekkin hiç gitmeli halkı yaşayan güzel avulda işlep gittim. Şunun için ele hizli hağınat 35 yıl ötkes hizin nurlu yetergizde kurursun. Birge men okutkan okutuvchilarda hem birge işlegen okutuvchilarda kurursun keldim sizge, hağınat keldim. Hem ne üçün avdaşlar deb aytam, çünki İtengil'de avılı Esmaqay avılынан көсіп отырған өз отар İtengil'dege indi. Біреуі İtengil'dege, ikіншісі Нұрлы ауылына, ikіншісі әлеген Мырза дейлерінде Мирза, үшінші отар болған İslam ауылына. Hem benim kartatayım Yenikeyif 1843 hem 1712 yılda tikilip şu İsmaqay avlunda yaşagan. Demek şu İtengil'denin ata babaları menin atay babaylarım bir avulda yaşaganlar buldu sağa. Şunun için barıgızda menin için avuldaşlar. Hem şu İtengil'de avlunda yaşagan vakıtta men Fayza ileyde hem Götüklük'e ileylerde yaşardım. Ular şunda yanılgan İtengil'deki avluna arnalgan şiirimdi sizge söylep işittirgim kile, bölek ettim kile şu bayramda. İtengil'de digen avul bulur iken İten kilun keldim de, iten kiter bulur iken İtengil'de uramdары, uzi oğum, uzi kiyin, tik korkma hiç adaşmasam, bu avulga kelsen kiyin. Sen kiyin, haydan, murau kayda, turden ol, eyde, konak, yaray ötüp gitmegen sen, İtengil'dene urak. Haylay ağay, haylay akbay, köy hudalar, babaydar, ыңғайына бейіп ките, еш-ешкine malaydar. Üzdüre bas, Tuzhın itik, tuzmahın yürekkine, bizning işi avuldardı, dünyala kirek sigar. Garmonma, elle kurayma, kumuzga deyihingme, elle üzler, yeki köylep yırlarga dileyhingme. Abbala bas, birasıla, yenin tilegenin hal, yeki ana işmulanın kurayına deyip kal. İtengil'de gavlet ala, bir şulay konak kilhe, şembe, yekşembe tündere, Hüz de yok, Allah birhe. Yoklay avul, otlar hünde, tik yıldızlar hünmene, hünme hele oramdağı gafettardı hürmene, kar yavamı, elle yankır, kış mı, küz mü, elle yey, yeş yürekler tüden hon, yıldız hanap yürümey. Buna şulay, dostum minin, İtengil'de feldere, Ülküzün bilen kurulhen, yılga çıktı, eylele. Yabay Başkurt avlunun bunda eşten halkı var. Haylap, kuylap, odaptalar, karşılaylar, alkışlar. İtengil'de, digen avul bulur iken, iten kilum kildim de, iten kitip bulur iken. Yok ahırı, ihlaslıktı, her kim şulay yaratalar. Yüreğimde, bu tübekke,
Кыю тигән яра калды. Кыю тигән яра калды. Рәхмәт. 1934 елда килеп сыккан Бөрьян аруы башкортлары Исмак авылынан Бөрьян волостан 6-сы башкорт кантондан Верхнеуральский уезд Оренбург губерниянын килеп сыкканнар. Шул авылдын исеме Исәнгелди Кунакуловтан берилген. Шул вакыттан кызыклы мәгълүматлар күп. Иң беренче әйтергә була, шул мәчеттин тарихы бик бай. Шуннан әйтергә була, мына яңгады менән бер земель обществолар булганнар улар. Шул бер сельсовет булган улар бергә. Шул сельсоветтин материаллары архивта ята, кызыклы материаллар ята. Репрессия буенча материаллар ята тоже. Шул теге мына колхоз Елбаштын материаллары тоже ята. Унда материаллар гарап телендә, латинча, башкортча, русча язылган. Бик кызыклы материаллар ята. Муран әйтергә була, что мына 1846 елда Исәнгелдин уттары күрһәтелгән. Мына Указовская станица межа ягында граница эргәнендә күрһәтелгән. Шул вакытта шул уже 2-3 Исәнгелде авылы килеп сыккан, уттары һәм килеп сыккан. Шуннан 1917 елда уже Большой Исәнгелдин дип аталган авыл күрһәтелгән архивта. Бәләкәй Исәнгелдин, Яңа Исәнгелде, Ресми Исәнгелдин дип күрһәтелгән авыллар бар. 1909 елда Яңгадының карта план буенча күрһәтелгән Аккуш көле. Ул яртыһы Исәнгелдегә караган, яртыһы Яңгадыга. Мына инәйләр һөйләү буенча, мына шул күл эргәнендә иске ызма, шаһы, буаһы дигәндә күп утары булган. Улар архив буенча күрһәтелгән. Шулай булай кызыклы материаллар күп. Интернетта улар туралар. Шул һәм мына мин үзем шул мына безнең группа авылның группа Ургада якынсы бар. Шунда еттексеһе, шунда хәзер кызыклы материал диде, шунда куеп утырам. Мына 3 көн тому назад мин информация куйдым. Июльдә кайда ял итәргә дип. Шул авылның байрамын күрһәттем. Мына отпускка килгәнек хатын менән 2 көн нәнәемдә абый клейт иткәнек, уйлагайны. Әйдә килеп сыгайык, монда карап сыгайык. Тарихы бай, шап булыгыз. Бүгінгі күнде 13 жыл бірге yaşamıştı Розалия. Hem diyelim anlatıp duran Kamil'in de unuttum. Tüvalbayı var. Doğru Sakral. Hem tağı bir var. 25 yıl İlşat hem resim eğitimden gilgen olur. Sahne bir türüne
Ayıbız. Hamidyan Zaynagabdinov, Firdavs Itangildina, 70 yaş. Galima Alibayeva, Mahinur Ramazanova, 65 yaş. Ramil Galin, Majid Itangildin, Rima Itangildina, 60 yaş. Rahim etiniz. Şatlı kuvvanızlarga bay gündür, hayli eminligi tilaybiz. Münir Arifova, 75 yaş. Sahne götürüne çağırıyoruz. Yahudina Binira, 60 yaş.
О, молодец, не торопись, не торопись. Вот в конце присядь и попробуй развязываешь и назад обратно надо. Ya, ayağımda alışma var. Ayağım